Da ste bre ljudi, ne budeš u sve i svašta. Evo, nažalost, ovo se ne može zvati sve i svašta, ovo je Simone Brljavac, ali glumimo da se zove sve i svašta. Ima ovdje neki mobitel. Što mi je bio mobitel, Simone? Šta se to služi? Jebote, što ne mogu povećati. Jebote, mobitel. Što vidite, ja ovdje običan štapić. Vata na njemu. Ništa posebno. A šta se desi kad taknem? Ime meni izlaz. Koji je ovo koja? Kako se to desilo? Pa tako se to desilo. Napravim, kažem ću vam kemijsku kako. Tapkati po ekranu. I vrlo jednostavno, prave kemijske vam koštaju, ali ova vam je skoro potpuno besplatna. Sve što vam treba je jedna kemijska. Ja sam već izvadio ono. To morate izvaditi i onda začepite. Sam rekao. Ok. Škare. Štapić za uho. Ja sam njega već skratio. Aluminijska folija. I, kako bi Srbi rekli, lepilo. Ne ljepilo, nego lepilo. Znači, ljepilo. Znači, sad to sve maknemo. Sve što vam je treba maknemo, bitno je da prvo. Ja što ovdje vidite, maknite ovo, vidite meni to je nema to. Uvijekte se sad. Ovo, uzmete štapić za uho, znači skratite mu zadnji kraj. I stavite unutra. Dobro. I sad kad ste to napravili, samo malo teple ovdje. 15 do 6 je. Ali ipak već je noć. Puna skoro. I onda uzmete aluminijsku foliju. I stavite ovako nešto. Pa je, da nije baš najbolje, ali ako nam se da zagnate. Dobro. I stavite. Ta sam neki mi pravo da ovdje samo za ukrase, pa nije. Vidite. Vata mora dodirivati ovo ovdje. Znači, sad stavite tako blizu da se ovo dodira i onda zamutite. Znači ćemo te napraviti, ne mogu prekinuti video jer mobitel stvarno glup i notač je. Neki LG Optimus L3, evo te kako mi je žao što sam njega izabrao. Znači ovo obavezno mora dodirivati ili vam nema šanse da radi. Evo meni dodiruje. Evo ja sam reći to samo sad bez veze napravi, ne treba biti lijepo. Evo ga. Mislim ako ima ružno možete maknuti zadnji dio, meni je baš svejedno. I sada bi se ovo malo bolje učvrstilo. Uzmite sellotape. I stavite ga ovdje. I onda to motajte na koliko vi želite. To je dobro. I najvažniji sastojak, sam zaboravio reći, to je voda. Kakva voda? Mislim, ne treba baš voda, mislim da, malo voda. Uzmite, znači baš da namočite, baš točno da namočite malo prst. I onda ovaj pamuk gore. Samo malo da probamo. What the fuck? Čo se može ovako?
kaj te nije spao moj mobitel. Pa dobro, ali biti smočite ovo gore. Malo ga bubete. Dakle, moći, znači ja sam s tim prstače smočio. Malo pa prođete po temu, bit će vam lakše. Evo. I probajmo sad. Čekaj, ga stisnut. Dobro. Evo idemo na primjer. Programi. Igre. Roller coaster. Evo, ne vidi se baš lijepo, nema veze. No. Kao što vidim, to 100% radi. Evo, ja kad sam danas vidio ovaj video, sam se čudio kako to može raditi. Neka varka. I onako sam probao. Ako se to lijepi još tako zalijepiti. Onako sam probao sve za radu. Kako? Ako majke, gdje je ovo samo vuna i aluminijska folija na kesi. Evo sad select, idemo nivelaciju, ovo ne moramo sad. Ne beg. Bolje bi bilo da malo zmočite. Vjerojatno je tako mislio da zmočimo. Dođe bolje. Okej. Okej. I lošite. Mislim da mi možete imati koji mobitel, ali samo da mi na tipke. I evo čao, šta je tu problem? Ništa. Ovo je najlakša odluka ikad. Ovo je jednostavno da se napravi, kako bi se bi rekli vrlo prosto. Ovo ništa nije teško. Ako je nekom komplicirano, ja ne znam kakav je to tip. Ovo će se prošao velfa, početak sjetice. Da, skip. Okej, gdje to 82, nema pojma. Okej. Pa, to je ostalo. To, evo, možemo sad watch and play, skip. I sad ću ići vam. Natrag, izlaz. Evo, to je to. Šta je ovo komplicirano, ja ne znam. Jednostavno video. I ovo sve jednostavno čeka. Za ovo koji sam ja napravio. Možda da vidim ako može multitouch. What? Šta? Ne može... Ma nema pojma šta se desi. Evo ja sam na ovoj imao više problema nego na ovoj. Ovo mi je bila ljepša pa sam malo teže stavio. A ovo sam lakše sastavio. Evo to je osnovno to. Danas sam već snimio u svom patak. Sada će vam biti lakše kad tako snimam. Neću ići kroz cijeli ekran. Evo to je osnovno bio to. Kako bi PewDiePie rekao, ili kako bi PewDiePie pokazao.